Chibai le vek ule tun chung chu Nipui kor awlsam lu tu ka chui dan kan lo tilang ve le thunga nga I om le iban bul zong zong hiti hianin a vain ite kwal vekang hemi hi measurement kan man tur poimo kha ni ta le kha hi thwa hnia kan thle hnuwa a zaw zong hi adar le a om nichin loka ka te kwal hunli chena mun khat ba ka khanin inchi thum kan bel le anga ka om le dar te kwal kha somli pali ani awangin munli chena mun khat chu som pakhat ti na ni maya inchi thum ka bel le chuanin inchi som pali a zaw zong pumpuya khan ka mang don ti na ni chu a fwa zong chu indu dan chen kha in mang theya ke chuanin a fwa zong som ni ka ti wangin ka the na tur nen inchi ni ka bela awain inchi som ni pani a fwa zonga ka manga heng measurement pani chau mang hianin bom killi nei rectangle shape kan lo siam ta ni lekha kha kan the thwa ka ti kha ti hian he ading lampang hi asir lamani a vei lampang hi the na lamani chu in end zone da na chang kha na ni chunglama asir lama chang khan inches ni in te lu tanga a hnuai lama inches riat in te le ke bokang heng point pani te in murem turin hanrin ngil le ke ula ti hian L shape ang deuh kha ron kalanga ti chuanin a zak zai kwal ang deuh khan in ti kwal le ang ti chuan heng hi che kha ka da that dai turani nakina kan hmang le ang ti chuan hei paper a example kha ni ta a lekha hi thle hnuwa a zaw zong a hen inchi som pali kha ka hmang ta a ti chuan helai hi inchi riat kan rin thak kha ani a inchi ni kan pai phei kha hetilai hi ani bok ta a ti chuan a pumpui fa zong a hianin inchi som ni pani kha ka hmang ta ani a tak tura chuan inchi som ni kha fwa zong tur ni ma se a the na tur inchi ni ka bel nen khan ti hian kan shi thiamem o a pumpui zaw zong a hetilai hian inchi ni kan pai hek tak sia chuan a hnuai hi chu awain inchi som pali ni ma se hei helai pumpui hi chu a om ve lai tur hi chu inchi som pali ni ma se a chung chin ero hi chu inchi som pani alo ni ta ti na ni chu a ngong adar vel lai tur kha inchi ni ku kan pai thak de awang khan mo ti chuan a fwa zong chu angai reng thunga tilai hian a zak kwal tur kha moi takin kwal moi takin ti han kan rin kwalanga hetilai hi kan che thak tai lai tur kha ani chumo a zak kwal tur te a kha ni ta a ti chuan kan han chep thata a kan che thak hnuwa hianin hemi kan che thak na hi lada that reng turani nakira kan hmang changkai le ang tuna aban ve thung lekha hi thle thwa tho turani a ti chuanin a phei zonga hianin aban puam chan ve ba ka inchili lai kan belang a chuar tura khan mo ban puam te kwal hi in bana a sek lai ber in ban bul lian lai ber kha in lo te kwal meidonia atlang puin som pathum te ni chin a sei zong a ban fwa zong a hi chuan in du chen kha in hmang thea ke ro chuan in inchi riat ka hmana wangin ka the na tur nen inchi ni ka bela awain inchi som ka thai thlata ni ti chuan rectangle killi nei 10.5 by 10 kan lo nei ta ni chu a square te hle me inchi chan ve chawin a square lo na ani chu ti chuanin kan korban tura chuanin a the na lam ni lo a sir lama khanin nichina kan che thak tak kha in bo thwa anga in rin kwalanga a zak kan pai kwal ang bok khan kan pai kwal ve le ang hei ti hianin rectangle kha kan lo nei ta a inchi som le a chan ve kha a phei zonga ka hmang ka ti kha a zaw zonga kan mo ti chuanin fwa zong kha inchi som kha ka lo hmang ta a ti chuan ni china a zak kwala kan che thak te kha kan da that renga kha kan hmang non le don ani chu hei kan thle lo na lampanga khanin ti hian kan bo thwa anga ti chuanin a ang che khanin rin kwal le ang chuan hei markerin kan han rin kwal chin ta a helaya kan rin kwal na hi kan chep thalenga atak le aban hi hei an landan po ain ang khop mai pa fa ang verani chumo ate chi le alian chi kha hei kan lo nei ta ni chu atak le aban hi a zaidan kha ain ang deuh thoreng o ti chuan hei hi atak kha ni ta a kan che hek na lampang hi a zakwal ani ta a ti chuan hei hi aban kan che hek na lampang khu a zakwal vele thung kha ani don ta ni chu heng hi kan zom kwalang ti chuan hei lekha kan che ang che khanin puana ka chep vele a aban le
atak hi thua ni in kala a pani ve kala ti na ni chumo azak kwal hi kan zom deuh parang atak le aban kan zom zoa khanin aban dota atak kan zom le anga chumi dota aban kha ti khan avain peace li kha puan them shang li kha kan zom khom vek don ti na ni chu ti chuan hei hi alandan kha ni ta ni avaya kha ka zom kwal vek nuwa khanin hei kor hlawkpui ang khan hello ta ni chumo ka taksa hi lian shimshima hemi sai chi lian dewin ka chui shimshima in ta kha chu hetiang tia thi ani ve kher lo mai thei achan chu kan measurement in an lo wang khan ti hian hei aban dota atak ti khan ka zom kwal chuak ta vek ta ni chumo zom ol lutuk achan chu akwal dan kha ain ang pu ta wang khan ti hianin akazom kwal ho kha akwal te akha kan lo overlook le anga kan thui zo piang kha kan overlook masa zel do ni chu helai kwal hi kan overlook masa le photang ti chuan hei kan overlook zo le ta a asira kha kan thui pum ve le thungang rual rem de win kan thlep photanga ti hianin asir tha kha ale lam pang kha kan thui pum ve le thung do na ni chu tian asir tha kha kan han thui pum le ta zar mai amo asir kan thui thak zo a khanin kan overlook le ang thui zo piang overlook masak chin tur ka ti kha chuan asir hi kan overlook tha anga atlang te aban mor te a overlook thei chin kha kan overlook chuak vekang helai a om phei zong turang te po hi kan overlook chuak vekang a om ti kha na ngong te po ni nga lang chu tiang kan overlook zo le vek ta a chuan kan thlep ve le thungang a om lampang hi kan thlep anga aban tlang te po thle thei to a atlang lampang te po kha thle vek thei to ni chu ti khanin a ngong zau deuh idu le elastic hi ti thol theya a ngong han chip chai du le elastic hi itan tlem mai anga kha chu nangma du dan chen ang khanin elastic kha iwa to mai do na ni chu a ngong a khan a ngong lama khan elastic iwa kwalanga ti chuan I thui ping lenga I thun lu na kha I zawani to mai upatovia maila nutling deuh kor kha kan la hadu chin sirawa second hana hetiang hi ka zong na sa thei topa chuwan chuanin thui ve mai kha ka du to zo ka ni chumo